Hello, Tuni, Kukiniu Sin, but also na bon Javin Lim Nehivin, Tuni 7 January 2026 ahita in Tunin Zong Supreme Court na Birin audio leak chung chang ho say khom na hearing an umin hichiwa zong hi Supreme Court in Birin thutan la na thutan na ananei thei nai poiti ahi in tan la na hi ananei thei nai lo ahi in ahi le tu chung chan ge ya som vei wal zen hearing ta a Birin sing audio leak hi ipi bola tu ni chan ge Supreme Court in tan la na anei thei lo ham ti hi in sei hui tin hi zong le tu chunga wang hi neu cha improvement ta in hi chi chung chang ho he thim na divin hin sei hui tin kuki cha te population government sim a kazaw lo diu a hi ti a chong ko tu in zong thu phun a hin boli ti ho zong mu a in chole inam sunga lam kai ho a ko na zong za chom thupi a hung umin igam sung inam sung hi ivet na hi le machal na lang hi hin manovi ti ho zong mu a in I chan ge ya thutan na a hin nei diu ham ti wang sei thei a hin ai po in hi zong le tu a pa na hi ei ho langa leader hon zong email ma ho thu sei ho gang chala don budan ho hi I hung zil ta ve ti ho zong mu a in improvement hi tampi a hung do ta in avet sa na in masanga meitei government noya in lai wa chu igam sungova center exam center le lo ho zong hi ho ki salo in lo zong ki don bi se lo hi in a hin la tu a hi meitei to ki hian na khat hin nei wa ko na hi igam sungova ki hiel na tampi hung do ai ta in ei ho dinga khan to na za chom ho zong hung company za chom zong hung lu na shopping mall hi ta hi lawa hi le in sa na dinga materials za chom ho hi henlang igam sung development na dinga zong hi aza chom hong do hi ta in masanga cho example dinga hi zong le mungam lata ta ki della ni ta cho anaki hlei a hin la tu a hi ku ki cha ten atuma ki vai po na ding I hin thu ma wa ko na hi igam sungova mundang danga chile wa le talova igam sunga thil ingai chat idei chat ho zo si zong hi hungkim dinga hi a hi ta in ga gel lo chun kana me te ho separate administration ithum pau hi mi khatleni dinga ki thum a hi po in igam inam pumpi a dinga ki thum a hi in hi chi hi ithum do wa hi le igamu zong ki ven bit thei ding aban le igam sungwa khanto machal na ho zong tampi hung ding mi gama sumla pai ise mangmango ho tu a hi separate administration hin mu lewhan igam sungwa hi mi sum ho zo ho iloi lut de wa hi in tu a inop sa na ho a hi lo le igam sunga thil za chom masanga na kimulo ho hungkimu theina ho zong hi ga gel lo chun separate administration hungkimu han lang le itinop anom ding hitam ti hi igelwa tu kum 2026 be a hi ilungelo I hialwa ipan khomova I thau izet khom deu hi kanami te ho ma sapena kahin tep hintin banin thuso ho ga velo hen hichiwa jong hi ga velo chun masanga hichi Birin Singh XCM Manipur XCM Birin Singh audio leak hi kuki cha te tha chimit na dinga pan anala na a ami pi ho hinga anaho lima bom aza dan ho amit sa hinga home minister pa zinga zong hi ama hin anop no na saya azo anala na say na ho audio clip sau pi 48 minutes lang hita chu minute som lile git lang ki ho limna ananeya ami pi ho anatil khaw na ho ki chahi vin bom hi ta hi ding hi tia ana sei na ho jong hi tampi ana hi in hi ta hi home minister in thu a sein a hin la hi te hin kadon but ne tia ma ki phat sei na ho jong tampi
minute som li le gate lang hi hita an holim na ho hung viral ho jong chu in amu so ke de wen kum masalanga na umai hita in hi chi chung changa hi cookie human right hon phateta pan ala ova hi chi Manipur gam sunga boina ho hi CM pa pan la na zal hi aman hi chi to banga pan la je a gal hung hi in cookie cha te tha chimit na dinga hi chiwa hi to gon ane hi chi audio leak hi ti a anavet sa wa hi le hi chi chu Supreme Court hin anana sa bi se lova hi ta cho aban bana hi ana chona hi le vel som lang hi court na hi athu hi anaki polut hi ta in ahin la hi chi audio leak anaki pepen jong chu meitei police ho hin aban bana hi akat kit nova chomcha cha hi api ole hi chi chu NFSL kiti ho hin hi chi ama wen exam anabol na wa hi chi audio tape chu ama wen avet la na wa chu audio hi chom wal be se a hita chu ana het thailo a hi in tu chunga Supreme Court in thupi anei pa chu a hi le agang theilam pe na hi chi 48 minutes sunga sau audio chu lawin lang aban le hoite ta a tu chunga hi test na bol diu aban le birin sing audio jong hi nala kit diu ti chu ama sample dinga chu ama o jong hi la a hi che ho to chun compare bola phateta tu chunga hi nahin vet sui di wa hi ti a hi NFSU ho hi thupi na ananei tai ti hi mu hi in hi chi hi ama hon phateta a birin sing audio sample a ahin la wa hi chiwa audio 48 minutes sunga thu anaki sai ho ta hin ahin vet ka deu ahin bol deu hi chi in up ahi lo pa chu kichin ta tu chunga hi ahin pot che deu hi kinep ta hi in hi chi chung chang thu a jong hi kanam mite hon ahi thai le pressure bol hi ti hi chi hi kanam mite hon pan lao hi tin hlang sap mo hi tin agang theilam pe na ahin phone do wa birin singin apat do hi ti hi ei hon tu chunga sa ithum na wa jong hi imason na khat ahi theine dinga chu pan lao hi te kiti a hi le tu ni chan ge a hi bolding momong ego povin ilam kai hovin jong a gel povin aki za mo sawham ahi lawai la ki het mo sawham khana hi jing na lain hi chi hi ga gel leu chun tu chunga cookie human right ho bovi ingan siwa ko ho bovin hi chi pan ala wa hi la chun hi chi ama hona sim thu hi ti langa in sei pi u jong le I macha hi ta chu athu lawa ki mo chai do ding a hi in a hin la mi pi zo se ki pang khom han lang tu ai phateta ki phin han lang hoite ta pressure ki bol han lang hile hi chi hi government in jong a hin ngai kho ding hi chi chung chang hi mo koi thei a hi ta poi a hi lawai le hi ta hi aban bana extend bol jeng thei thil a hi ta poi gang thei lam pe na hi chi result hi in po do wa adi lo pa chu thutan na inei do de wa hi ti pa khat hi a hin gel thei de wa hi in a hin la tu ni chan ge a ku ki cha te thip be a pau hi ei hon isim thunga mam ti zong hi lunggel za chom a hi ta in hi ji chun a hi thei ai le kanam mi te ho thudi a hi hang sanu hi tin pangu hi tin e bon chawa I thau je khom lew hen hi Supreme Court in zong tu chunga ku ki cha te gen thei ha satna ki tha chimit na dinga birin singin pan anala na ho zong hi phateta ama hon ahin khol chil thei di wa hi ahin la hi ta hi ki na mo na sa mo ta ikoi jingova idon lo jingova hi le chun hi chi hi I ma lo the a hung ki chai thei ding thila hung hi tai ti zong hi kanam mi te hon he thim dewa iga sei kin wa hi in chule tu hin ke no UPF in zong thupon a hin bolvin sa pawa a hin ji a hi in hi chi wa hi he thei deu khat chu ei pawa hin sei leo hen hi chi igam inam boina chung changa hi CSO lam kai hi han MLA ho hi han SOO ho hi han SOO ti zong hi advocate pan asai dan dung zuya chu cookie zo political group hon
it is jo si to hom diu aban le igam sunga iti machal na bolding ham ahi lo le iti decision la ding ham ito banga pan la ding ham ti hi discussion nei ding a hi ahung lung ding 13 January 2026 ting lehin to hom na khat nei ding a hi ti a jong hi het sa na a hin bolvin hi chito banga CSO hi han MLA hi han SO lam kailang hi han hoi ta hung to hom wa lung ki to ta lung gel khat ahung po do a hi le chun igam inam hi itu a itup idoi pau hi hung ma chal ding a hi ti jong hi kinep na len ta umin zi zun kanam mite ho yum na chi win itaw na win jong he do hi te heu hi tin aban le I leader ho in jong lungel hoi ta ta nei thei wa igam inamin atup la adoi ho hi iti masot thei ding ham ti lungel a hin nei thei ne diwa jong ki itaw na win an heu hi ti ti jong chu avela ka hin tep kit hin tin tu hin ko tu ho akona thupon neu cha ga vekit la hen ko tu hon jong KZC Governing Council in 30 December 2025 kilol na ananeya thulhu na anei banga chu kei hon jong ka support no ve kei hon jong hi chi chu ka pomu ve hi ji chun tu le tu a kuki zo cha ten total separate administration kamu kit kamu to ka siwa hi chi hi pan kala jing dewa hi meitei government in popular government sim do na dinga meitei community in pan ala jing hi kei ho kuki zo cha ten ngi chi hi tosot thei po wingi ti a jong hi ama hon jong thu phon a hin bol kit ve ti jong hi mu a hi in chule ama hon a sei be na wa chu meitei cha ten minority a hlom mil hom zo kuki zo cha te manipur gam sunga tha chimit dinga to gon ananeiwa tu a hi geographically a hi lawaile agam ma hi hoita ta ki hian a hi ta in hiji chun kei ho ku ki cha ten political settlement khat ka thu mole kangi pau hi central government in agang theilam pe na hin ngai to pi hen hichi a hi lawa hi le kei ho a dinga chamna le lungmon na umdi loading a hi in hiji chun ke hon phat sot pi a dinga solution ka deivi tu a hi chamna ki sim jong le ku ki cha te chunga I chan ham khana gen thei ha sa na hung lung kit thei a hi in hiji chun Indian government dungjuya Indian government constitution dungjuya chu article 239A dungjuya union territory with legislature hichi hi ke hon ka thumo a hi hichi hi ke ho ki hin so thei ne ding le ke ho ki ven bit thei ne dinga ku ki cha ten ka thumo a hi in chule hichi hi agang thei lam pe na central government in to gon in nei pi han ke ho ku ki cha ten popular government sim na a hi pan kala lo de wa hi hichi chun agang thei lam pe na ke ho ki hin so thei ne ding le ke ho chamna le lungmon na theya nung le ma le gen thei ha sa na ka to ki lo na diwa agang thei lam pen in Indian government in separate administration nei pi diwa hi ti a jong hi ama hon thupon a hin bol ve ti jong hi mo a hi kin ne hi tu hin Kuki Human Right Council ho akona press release neucha ga vekit lo hen hichi press release jong hi sa pau ma ahung ki sim kit a hi in zan hi dunga video a hin sim ho chu imu so ke de wa hi in bimol a khoijam in thu a hin seina hichi buffer zone a gadinga kuki gama ka lut thei poi ti a jong hi thupon ananei a hi in hichi chung changa hi Kuki Human Right Council hon don butna ananei wa hi in Kuki Human Right Council hon don butna ananei na wa chu MP bimol a khoijam in zan hi a athu sei chu tu ni a hi thil so dana a sein hi chi hi tu nai cha thil so a hi po in achi sa May 3 2023 a patna boina ahung uma patna hi Kuki le
meitei community ki ka a ki khen na an hi ta in hizi chun aman jan hila dunga buffer zone ki sim dana thu so ahin bol pa hi di ka sapovi tu ni a hi kuki hi han meitei community hi han khat community khat la community khat ki boy lo na ding le ki hin so thei na dinga Indian government PM ti chu prime minister pa le home minister pa head pi na a hichi buffer zone ki sima community khat le community khat kina lo na ding le kiven bit thei na dinga hichi wa hi buffer zone ki sim a hi in tunia bimal akhoizam in zanhi tunga buffer zone ki sim dana thu asei hi adi poi hizi chun kei ho ku ki cha ten jong ka gamule kami pi kiven bit theine dinga right kane yuvin hichi ka gamule kami pi kiven bit theine dinga kei hon jong hichi central government in buffer zone ACMP o hi zananei ta ka bol a hi in hizi chun nangin jong agang theilam pena hichi buffer zone hi zana pay in ti a hi don putna na bol ven hoita na simleu chun ke sei sanga jong chu thupi ta asei wa hi in a hoi mama jeng thil ji ho jong hi chi hi MP khat hi mana chu zan hi dunga buffer zone ki sim dana thu ahin sei dan ho hi adei lo vet sa na chu asei wa hi in hi chule bimol khoizam hin MP ahi na jong hi akihet lo hi didan ahi in ti chu ama hi MP ahi na a jong hi Manipur state pumpia MP hi lo hi ama hi inner MP ahin inner MP ki ti chu meitei ho chen na sungka bawa MP ahi in thinghang ho a outer a MP chu achom hi kit na hi in hi chi jong hi akihet lo hi didan ahi in hi ji chun ngaman anaseina a chu hi chilang side hi kuki te gam ahi in India kuki len ahi in hi chilang hi meitei Manipur ahi in hi ji chun hi chi kalwal ka ho kal thei poi ti ahi ki boina hi zong le aman kuki cha te chen na gam sung le thinglang mi ho tribal chen na ahi tha nei lo him ahi in ahin la ama hin PM ahi in home minister ahi in an chowin a thu hi azat ana sei jingin ahin la tu ni ahi kuki human right hon pateta don putna ahin boluvin hichi don putna ahin pi na ho hi hoita na simleu chun nang ho jong na lungu leiding ahi aji chu hoita ta hi chiwa hi kidon put ahi in tu a jong hi kuki human right hon asei be na wa chu ahi le agang theilam pe na hichi buffer zone kisim hi tu nai cha kisim ahi po in agang theilam pe na nang in jong na pom angai hizi chun tu ni a bimol akhoi jam in kuki le meitei ki khen na ho jong phateta in aphot chet na ahin bole ti a jong hi ana sai be pi ki no vi ti jong chu mo ahi ki ne na hi tu hin ke ne a ko na thu phon ahung umin ni chi jong hi ga ve zep kit lo han general headquarter a ko na thu so hi ji chu neu cha ga sim do hi tin nam se pai su ti kinung le lo ho le phalpi na mulo a pot do ho chunga he sa thupi older ti ahin hichi ama hon thupi ahin bol hi ahi le suti kila a an pot do ho ahi lawa hi le phalpi na beya an pot do ho chu agang theilam pe na ahung hlung ding 25 January 2026 ka ahi nangma pot do namun che a report na ki bol deu nalam kai ho hi nga na ki het sa dewa hi a khoti lawa hi le namin na chen na ho a hi lawai le na nu na pa min ho jong hong ki ta do a na chungova action khauta hong ki la ding hi hizi chun agang theilam pe na 25 ahung lung ding 25 January 2026 ka ahi hong ki report no vinti a jong hi Colonel Lun Khosat chule Chief of Army Staff a kona hi obang thupon ho hi ahung umin hichi head diva koi tabang a hello kha a hi le ti a chu in phono hin tin aban kit a hi Manipur gam sunga jong hi tu le tu a hi security force ho hin apha chenga combing operation abol jingwa hin hita muntina
galboy na ho hi lo la gin mo na ho hi check a bol jing wa hin hi china a jong hi pripak no mai ni anamando ki vi ti a jong hi mu a hi in meitei ho hin tu le tu a hi a ho I chen khom ta lo je wa I het lo thu a hi in agam sungu wa cheng kol ho hi hen a hi lo le melong ho hi hen mi ho sa deu deu ama ho sunga jong hi na sata a demand letter ki choi wa thal neu cha cha ho to hin a phat chengai demand a bol bol jing wa hin hi chi demand an a bol na wa hi no mai ni jong hi anaman do vi ti jong hi mo ai kin ne hi ni chi chan chu tu ni ku ki news mang cha a I gam sung wa thil so dan ho le gam dang danga thil so dan ho pan ila ding dan ho neu cha iga sei theu hin tin het thiam deu ka ta sanin tu le tu a jong hi ade sana birin sing audio leak hi phateta apan law hitin hi chi hi supreme court nen hin tan hlange ngele ama ho thip mo na chu hung ki chin jing ding a hi in cm khat nen hi chi to banga pan ala a agam sunga tu ni chan ge ya community khat tha chimit dinga ki gong a hi ti hi a phot chet na khat hung hi thei ding a hi ji chun kanami te ho avelin pan law hitin hichiwa hi pressure iti lang panga pressure I bol de ham mipin I to banga pan ila theu ham ti hi lam kai hon ge lo hitin ki zo na inei de ham a hi lo la ipi bol de ham hi chi khat wang hi ingai to lo a lo thei lo wa ingai to de wa hi tai a hoti lo wai la tu a hi aban bana tu ni a supreme court in a phat a tip chon chon jing banga hi a hin tip chon chon na hi le chun hung boy ding a hin tu a jong he a phat ki tip pi lo wa hi in a hin la hichiwa audio leak test bolding ho hi nga hi agang theilam pe na hi chi birin audio nala diu a sample nala diu hi cho to chun navet ka diu agang theilam pe na report na hin submit diu hi ti a hi in a hin la hi chi ni chet ti hi kitip na wang he ana lo a hi in ngi chun a hi the a hi le hi chi ho hi imo lo na khana ngo na e ki bol na chunga hi hoi ta in pango hitin hang san ta adingo hitin I bon cha ba I tha je khom lew hen tunia supreme court in jong ku ki cha te hi chi to banga hi aban bana postpone bol jing ti ho hi a bol loading a hi a hin la hi chi I bol lo lai se wa chu aban bana a hin chon ding I hin su mit pi de wa hi ti jong hi avela iga apon do theu hen tin tuni ku ki new sin ve a hin ngai lo zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phathei na bo jing taw han Chapa,